23 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 23 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки иншоот бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри рушди ҳамаҷонибаи футболи кишвар бунёд шуда, барои тамрини футболбозон, омодасозии мураббиён, доварон, мутахассисони соҳа, рушди футболи кӯдакону наврасон, ҷавонон, бонувон ва дастаҳои касбӣ, инчунин оммавигардонии футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим пешбинӣ шудааст. қитъаи замини маҷмӯа бо масоҳати умумии 62 000 метри мураббаъ заминаи васеъ ва муносибро барои бунёди инфрасохтори муосиру бисёрсамтаи варзишӣ фароҳам меорад. Бояд тазаккур дод ки дар маҷмӯа бинои асосӣ, ду майдони тамринӣ ки яке аз онҳо бо сабзаи табиӣ ва дигаре бо сабзаи сунъӣ бунёд шудааст, ҷойгиранд. ҳудуди маҷмӯа бо тарҳи муназзам ба ду минтақаи асосӣ, аз ҷумла минтақаи варзишӣ ва минтақаи маъмуриву маишӣ бунёд гардидааст. дар минтақаи варзишии маҷмӯа барои рушди намудҳои гуногуни варзиш ва баргузории тамринҳои касбӣ майдонҳои футбол бо сабзаи табиӣ ва сунъӣ, варзишгоҳ, корти теннис ва майдони машқҳои гимнастикӣ мавҷуданд. дар минтақаи маъмуриву маишӣ бошад бинои асосӣ, манежи варзишӣ, ҳавзи шиноварии пӯшида, роҳ барои давидан ва гузаргоҳ бо нуқтаи назоратӣ ҷойгир карда мешаванд, ки барои фаъолияти бонизом, хизматрасонии босифат ва таъмини шароити форами истифодаи маҷмӯа замина фароҳам меоранд. дар тахтхонаи бинои асосӣ толори фитнес бо таҷҳизоти муосири варзишӣ ва шароити зарурӣ барои истифодабарандагон муҷаҳҳаз гардидааст. ҳамчунин дар ин қисм ҳуҷраҳои ёрирасон ва амборҳо ҷойгир шудааст. дар ошёнаи якум тарабхона ва қаҳвахонаи барҳаво ва замонавии маҷмӯа ҷойгир гардида, дар онҳо барои қабули шоистаи меҳмонон, истироҳати бароҳат ва хизматрасонии босифат тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. тарабхонаю қаҳвахона ҳамчунин дорои толори айвонҳои васеи истироҳатӣ мебошанд, ки барои варзишгарон ва меҳмонону сайёҳон ҷолибу ҷаззоб омода гаштаанд. инчунин дар ин ошёна хизматрасонии меҳмонхона пешбинӣ гардида, толори барҳавои қабул ва ба қайдгирии меҳмонон, ҳуҷраҳои кории кормандон, шароити зарурии санитариву беҳдоштӣ фароҳам оварда шуда, барои истифодабарии лифтҳои замонавӣ насб гардидааст. дар маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон барои будубош ва истироҳати меҳмонон ҳуҷраҳои замонавии якнафара, дунафара ва люкс, аз ҷумла ҳуҷраҳои дорои айвонҳои кушоду барҳаво бунёд гардида, бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз шуданд. илова бар ин, толорҳои муосири конфронсиву машваратӣ барои баргузории мулоқотҳо, чорабиниҳои гуногун ва қабули меҳмонон бунёд гардидааст. маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон бо кӯмаку дастгирии техникӣ ва молиявии Федератсияи байналмилалии футбол ФИФА, Конфедератсияи футболи Осиё АФК ва шарикони дохилӣ бунёд ёфта, дар он 50 ҷойи кори доимӣ муҳайё гардидааст. бунёди чунин маҷмӯа бо мақсади оммавигардонии варзиш, бахусус футбол дар кишвар роҳандозӣ гардида, ҳамовоз ба иқдомҳои наҷибу созандаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар мебошад. мавриди зикри хос аст ки соли 1994 Федератсияи футболи Тоҷикистон ба сифати намояндаи давлати мустақили Тоҷикистон ба узвияти Федератсияи байналмилалии футбол ФИФА ва Конфедератсияи футболи Осиё АФК пазируфта шуд. солҳои 2012-2022 бо дастгириҳои пайвастаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ, футболи тоҷик ба марҳилаи нави рушд ва пешравиҳои назаррас аз ҳисоби таҳияву татбиқи стратегияву барномаҳои рушди соҳа ворид гардид. дар ин давра сохтмони майдонҳо ва варзишгоҳҳои мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ, таъсиси лигаҳои нав,
آماده‌سازی متخصصان ساحه و رشد فوتبال زنانه وسعت یافت. با جلب کارشناسان فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFK) کورس‌های آموزشی برگزار گردیده باشگاه‌های فوتبال کشور در رده‌بندی تشکیلات‌های بالاذکر به نتیجه‌های نظررس نائل شدند. Hayrat günü. Bir de ne şampiyonatı Osya'da çıkaramadım. To kampiro hafta sonra. To Musafi'de o. Düz olmuyor dolan. Cavanan nazay kadri gayret günü. Kas pas. Kas pas agar başakti vakti sahibi izzat ehtiram avurut olmak lazım. Top sahibi şaraf bir şey der camia. Ne ki Tacikistan verir mi? با مقصد عملی سازی اقدام‌های ورزشپرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال تأسیس داده شده. با تشبث محترم رستم امامعلی سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان فعال گردانیده شد. این اقدام‌ها به تقویت همکاری با واسطه‌های اخبار عامه و باز هم وسیع‌تر انعکاس گردیدن دستاوردهای فوتبال تاجیک مساعدت نمودند. با توجه رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان نظام فوتبال کودکان و نورسان به مرحله نوی رشد وارد گردیده لیگ کودکان و نورسان، مکتب‌ها و اکادمیاهای فوتبال تأسیس داده شد. در نتیجه عملی سازی نقشه‌های زمینه‌گذار یکی از دستاوردهای این ساحه راه یافتن منتخب جوانان تا 19 ساله در سالهای 2016 و 2018 با چهارک نهایی چمپیونات آسیا و صاحب مدال نقره گشتن منتخب نورسان تا 17 ساله در سال 2018 و از این حساب صاحب راهخط به جام جهان 2019 شدن امکان پذیر گردید. در برابر این تیم ملی تاجیکستان در جام شاه 2022 در تایلند بر تیم‌های ترینیداد و توباگو و مالایزیا پیروز گردیده صاحب جام اساسی گردید. مورد ذکر است که با پیشنهاد پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی کافا پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی طبق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 7 می سال 2024 25 می همچون روز جهانی فوتبال اعلان گردید. تشبث مذکور نفوذ تاجیکستان را همچون کشور پیشبرنده غایه‌های صلح، دوستی و همبستگی توسط فوتبال در عرصه بین المللی باز هم بلند برداشت. برای ما مسئولین ساحه فوتبال مملکت امروز باعث سرفرازی است که در آستانه جشن‌های مقدس ملی 29مین سالگرد وحدت ملی و 35مین سالگرد استقلال دولتی از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفت که برای ما تمام مسئولین ساحه فوتبال مملکت امروز روزی فراموش نشونده روز تاریخی به حساب می رود، زیرا قدوم مبارک پیشوای معظم ملت به این مرکز البته نشانه پیشرفت ساحه فوتبال مملکت است. بنیاد مرکز مذکور برای کلوب‌های فوتبال کشور، کلوب‌های فوتبال کسبی، فوتبال کودکان و نورسان و خاصتا تیم‌های منتخب کشور یک قرارگاهی بزرگی مشق و تمرین‌ها برای آمادگی به مسابقه‌های سطحی بین المللی و داخلی اهمیتی خاصه دارد. اینچنین مرکز مذکور برای قبول دسته ها از خارج کشور امکان دارد که در یک وقت حتی تا 2 دسته را جایگیر نماید. مینه‌داری خود را با پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که برای ما فوتبال بازان چورین
шароити барҳаво фароҳам оварданд ва чунин маркази техникии замонавӣ барои мо сохта доданд. мо сайлу кӯшиш мекунем ки аз ин чизҳо истифода бурда бозиҳои худро беҳтар кунем ва номи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем. ифтитоҳи маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон воқеан ҳам як рӯйдоди таърихӣ барои рушди футболи кӯдакону наврасон мебошад ва ба мо масъулини соҳа имконият медиҳад ки дар ин маркази техникие ки имрӯз аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон яъне ифтитоҳ меёбад. дар ин маркази техникӣ мо метавонем мусобиқаҳои дохилӣ, мусобиқаҳои байналмилалӣ, фестивал ва инчунин курсҳои омӯзишӣ барои мураббиёнро баргузор кунем. дар ин маркази техникӣ тамоми шароитҳо барои баргузор кардани мусобиқаҳо, курсҳои омӯзишӣ ва инчунин барои баргузор кардани бозиҳо яъне фароҳам аст. умед аз он дорем ки маҳз аз ҳамин маркази техникӣ кӯдакону наврасони ба воя мерасанд ки дар оянда парчамбардори кишвар мегарданд.